local e internacional. Y meestal cominciamo in sempre con ons informe naar local. Ocho horas más, 1 minuto, 12 días, pavo. Local, lo baiting Sheng Bari di sushi na nos costa na. Sa si batendo di sake, afirma un deal para un proyecto interesante que lo incluye Sheng Bari di sushi ron di nos costa na. In maniera passano sa entrevista organizador di Ride for Kids. Zij erbij ta Eja Domingo aqui, of weekend 20 de augustus, in todo caso bike tour de Marduga, collectando placa para ayuda e mucha nang costa di scuola, etc. Op interessante, ta comincia 2 ore of 1 ore Marduga, e daarbij te den orna di Mainta, na Neftali Park lo termina. Nós que da local autoridade local está investigando um acidente que passa em Havenstraat algum semana passada, está buscando gente que por awak algo de acidente of mirones para mais informação. Quedando local, el Mar está haciendo reparación de área de Canachito en último día como pasa, en todo caso, pero se visto tiene un proyecto interesante que queda claro para San Nicolás, donde puede incluir hopi luz. Nós também Colômbia, na onde ayer tem temblor de 6.1 durante 3 minutos largo no centro de Bogotá e também tem mais de 60 aftershocks. Não tem muito dano reportado, bom tem ainda, mas sim tem morto door de acidente que tomou lugar durante o momento aí. Nós na Venezuela, o lago de Maracaibo está bom de luz internacional, la Mainang. Está lo más horrible, ¿verdad? Quizás si Bawak, de viene aquí, hasta Wak, el mapa del mundo de mi teléfono, con la zona aquí da full contaminada y sushi, que te pone organización internacional, o como se pone región aquí, luz internacional, de que está aquí, de viene explotar área aquí para sacar petróleo de una forma slordig, irresponsable, y no tiene pipa limpia también de forma que el biomarino está full venenado en el lago de Maracaibo. Yes, nós estamos na América, onde sim, o Openbaar Ministerio na América está começar caso contra Tassina Georgia, na Georgia, onde entra caso contra ex-presidente americano Donald Trump. Bueno, a outra ameaça na arriba membro de grand jury, sabe que apone Donald Trump do grand jury na aqui que forma parte de indictment do estado de Georgia, que está com o número de jurado na que é publicar. Ja, e Donald Trump na seu turno vai atacar, igual isso aí também inspira mais ameaça de beheerder aqui. Donald Trump pode assumir com outro caso de bem ameaça na membro do grand jury do estado de Georgia aqui. Quedando na América, senhora canadense está sendo juzgada em corte e está quase 22 anos arriba sua cabeça para ameaçar o ex-presidente Donald Trump, que está autonomando. Sabe por meio de carta que lo chega ao White House, que também está incluindo buiro venenoso dentro. De carta se chama Donald Trump tirano e palhaço, e que não se vai mais como presidente do país. E que dá-lhe bala na cabeça. Em todo caso, o conteúdo de carta agora tomando a sério para essa senhora canadense agora garrar, de bem nas fingerprint de carta aqui. Esse aqui cambio climático junto com o Niño de base está causando hopi dramas hier no mundo, super calor em certa área, candela de mundo em área e outra área hopi llovida extremo, mas ayer nosso papo de Tenerife que está virando, mas outro Maui, aqui está super calor, temperatura altíssima e secura, well. Com mais de 8.000 gente evacuada em forma rápida, candela de mundo, está batendo Feimán e perde mais de 40 km de natureza riba isla aqui. Uau! Mais de 200 personal de brandweer e exército de Espanha está trabalhando duro para controlar a candela aqui. 8 pueblos sofrem de candela aqui. Área difícil também para pagar candela na Tenerife. Isla de África, capital de Santa Cruz.
Bij Ecuador, election dat zie je domingo gewoon met de amenaza ng tiroteo dat zie je in het país. Ayer otro político de worden tirana en Ecuador, pero no resultado fatal sí. Mientras que Vicencio, Fernando Vicencio sí, resulta morto de bina tiroteo, pero él lo ha reemplazado por un periodista también. Mira na Japón, premier di Japón, Kishida, avete topo líder di Sur-Corea, di qual la relación entre Japón y Sur-Corea no es mucho bon para años, pero dorco Japón y Sur-Corea está aliado de América. América está poniendo manera un presión para no entrechar la relación, para no trabajar juntos en región contra China y Norcorea. So Biden está poniendo dos líderes aquí que no tienen un ganito para otro. Está poniendo un toque delante de otro para así por poder trabajar, resolver diferencias. Y ya, luego visa, bon, Joe, pero digo, no hacía tipo de meeting aquí, América y China mes. Bueno, el contexto de Seita, que tuvo lugar acaba, pero no con mucho éxito. Mira, va a España, tiene dos items que para en España. Ayer a comissão a parlamentário novo, aqui político na topa com o outro, não me quebra ainda um impasse que existe, partido não quer trabalhar com o outro, não me várias diferenças em formular governo, aqui 12 man, rei de Espanha, Filipe, não me solucionar o problema, junto com o partido não, o problema não é problema, serviçar, tanto que não aguenta o partido extreme rechts para fora do governo. Dia aqui também, Alex, para finalizar, ayer nosso papel de news mesmo, que den tópico de esclavitud, que na Holanda ela pode começar Holanda. Por aí ayer que estava dia que na Corsau não estava a corda e persona Tula, about o nome de Tula. Bueno, ayer nós passou uma entrevista com o ex-ministro de Corsau, o ministro de Finanças, Suzy Reumer. Conta arriba con el debate con un periodista. Pero tem algo más que mi no pasajera è da parte di un risultato di un studio. Ando bom para nos escuchar un rato il risultato di un studio che adaptamente un rato per comprendere idioma holandês e escucha aqui com o ministro di Corsau da Biscay. Check it out. Wel, wetenschappelijk onderzoek is daardoor is gebleken. Er is een research center in de Caribbean. En in het Caribisch gebied dat veel chronische ziekten, vooral diabetes en hoge bloeddruk, gevolg zijn van de manier waarop we zijn gevoed, dus met eten. Waardoor eigenlijk, zoals minister Kuipers het noemde, een haakje in onze DNA is ontstaan. En dat haakje maakt dat wij sneller dikker worden en sneller suikerziekte krijgen en hoge bloeddruk. Dus, maar de medicijnen worden daarvoor niet ontwikkeld, omdat 60 miljoen mensen in het Caribisch gebied te weinig zijn om de belangstelling bij de farmacie op te wekken. Dat is commercieel niet interessant genoeg. Niet interessant. En dat zijn de dingen waarvan ik denk dat je in een herstel, dat de landen die zich rijk hebben gemaakt op basis van kolonialisme en slavernij, bijvoorbeeld Pfizer of welke dan ook, moeten betalen om speciale medicijnen te ontwikkelen die ook voor ons passen. Dus men denkt vaak herstel aan geld, maar het gaat niet om geld. Ja. Zoals in mijn eigen portefeuille. Het gaat ook om geld in dit geval vanuit het Westen. Uiteindelijk. Vanuit de kolonisatoren. Uiteindelijk, want alles kost geld. Maar je moet het niet vanuit het geld benaderen. Je moet benaderen van oké, wat moet op onderwijs gebeuren? En nogmaals, at the end kost het geld. Maar je kunt het niet omdraaien. Wat moet in Nederland in het onderwijs gebeuren? Hoeveel mensen kennen nou de eilanden, kennen Suriname, kennen Indonesië, weten wat hun eigen historie is? Ik had het met mijn naamgenoot Suzy erover, voordat we begonnen. En zij weet gewoon, ze kan niet helpen. Ja, un po' di intervista che hoop interessante, e bij Bas Leo Taku informazione anche te doen rond die studie anche da haia come se hasi tambe rond die topico. Bom, zeita nos nos news update, Cool FM news update per rato aqui right here, Cool FM.